Manja pulis atumpen araki ahormu mate drugs kenep dunlong. Kacing nang lok abang pu amen Abdul Rafius lepen agari amen I-10 card. Agari nombor amen laki AS21A 4962 pusi pangtek ponlong. Asar bura amen laki Abdul Khalak arong amen Senapati Village Post Nogong PS Nogong. Labangso araki ahormu mate drugs Nogong pen kewan bom ahut manja polis atum pen joy pen birtal longsi nebdunlo. Labangso drugs laki Dimapur ansi kepale ji pusi nang pacini dun. Labangso drugs amu kelong pon laki 6,350 ando pusi nang pacini dun. Lapen market along imu ador laki 30 rupees anlong ji. Lapen pangrumpet pen 1,90,500 anbak doji pusi nang pacini dun. Junison Rongpi report TK News. Samplex tablet SP plus tablet মানে ট্রানজেকশন হ'ব এটা পাৰ্টি নগাঁৱৰ পৰা আহি এটা ডিমাপুৰৰ পাৰ্টিক মানে হেণ্ড অভাৰ কৰিব তাকে আমি স্পেচিয়েল নাকা বহোৱা হৈছিলে য'ত আপোনাৰ I-10 গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা আৰু ভালকৈ চাৰ্চ কৰোঁতে আমি এৰাউণ্ড 6,350 মান চেম্প্লেক্স টেবলেটটো উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এজন আছামীক আটক কৰিছোঁ তেওঁ হ'ল আব্দুল ৰফিক তেওঁ নগাঁৱৰ হয় আৰু বাকি আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে কাক দিবলৈ আহিছিলে বৰ্তমান আমাৰ হাতত নাই কিন্তু আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন এটো উলিয়াবলৈ আমাৰ চলি আছে আৰু এই নাকাটোত আছিলে আমাৰ মাঞ্জা থানাৰ SI UB নীলোৎপল দলে ASI ৰংপি আৰু বাকি মাঞ্জা থানাৰ ষ্টাফ মাৰ্কেট প্ৰাইচ কিমান হ'ব বাইদেউ মাৰ্কেট প্ৰাইচটো কিমান 1.5 লাখ মান হ'ব পৰিমাণটো কেইটা হ'ব 6,350 টা টেবলেটছ Lunbajong konstituensi ke parlo di sama ahawar pranjil pen kacing thur amu pipon nangji LYT Lunbajong Youth Team Amaipu Elvin Timung Japon Linsi Lunbajong ahawar homri damlo ka homri dam hot kethek damlong ateng pulote Kram sahidi ahwar rong therok do labangso arong along si isi manghu meme alam abangke Lunbajong konstituensi ke parlo Karbi Anglong ahempi along si dolo bonta ke ASC kecari ajakong kelong ke pining peningkan troksikep arta dolo labangso ahawar nonpu arani kacing thur awar sai ledamde det ningduk meme alam binong pusi Lunbajong Youth Team Amaipu Japon si labangso ahawar along prabjin pen kacing thur awar sai kijun lapen cenglok kaprek awar sai sitami prabjin pen pipon serak nangji puta LYT Amaifu Elvin Timung ahin pen KASC CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachoningri padopon lapen hadak arat ta KASC kacari atum atowar colang dinglo pusi hadak arat atum nang pacini dun rat mate langi mungwi kisung ki bog hedo nasi natum sar tumhan kachoningri dam kan tungal pehla nasi no namat lang nang pia ring nang pia ralang panyun long sonte busi nilining mathalo lakin kan trok kep an dolo sorry nga hinula blo non ring akin mi puke ni tum hage ichata I homda nang pipela asino nang ne tum phana choni ring kang tum kaya la so ring nang pithegi lang yun long ya pansi nili naga chori dun cholo kardo na gele tela labang soaring nang tum don ko an sila solang he so lang he isiwet ring isiwet lang yun ke ni tum don troskep do na sila dak si puyun lo na sina ta lamu wo kada ruyang mila tangte la so lang thep krakti la si ko lang roya lang ko yun ang kokti la salam le jo dei la si kan ton ile
Tunudun kang tungo bangke prap jinpen labang so ahwar phan rong pli do rong pli ben adon arong tin phan kimi sen kijuna lang awar sai kilong je phan prap jinpen la so aruyang bong pen konsila hin pen kijuna lang ote ringwel pipo nang begi pusi nitum lomanjong yutima hin pen karbi anglong autonomous council kachari sar tuliram rong hang phan pustame itum kachungri padopono Okreng auditorium hall along Long Beach du Lamarjong amhang patek ponsi pini hirjir kacepate amai kepadopon pini phai kuni ni phai ingkora narkep arani Okreng auditorium hall along Long Beach du Lamarjong acetai pu amhang patek ponsi hirjir kihir kacepate amai kepadopon bangso amai long Okreng Long Beach du Lamarjong amai pu mukut lekte pensi mai cepahim pupon chun bang prosonto inghi pensi aluhi pachini pon bangso amaelong aluhi sarpo aman pen cetong dun local MEC mate KASC deputy chairman Rites inghi lunsepo pansingkro than bang phu bapuram rong phar hirjir tok bang biren sing hanse rat sai klembang bhoben rong pi lapen Okreng Lems Chairman Anil B. Atumpen Cetong Dunsi Labangso Long Beach du Lamarjong amai along hirjir kihir atumapan nong pajir ponsi bangso amai ing samjin pen pacun pon hawar kehat pen long momon rong phar tika news karbiang long Long Beach Cidu puke ladak lake pirthe sido lapen la Long Beach Cidu atomo bangke lalo ladak pirthe mindara long latungke klengdun kleng sarpo hu sohot pirthe kang dug long le kang dug hot lasi latumsi karbi aham phangalong lam lun tomo latumsi ke japon latumsi lam lun ke palon pon ke pathek pon lasi karbia alun temo kosonma ke klempo nangji ke dampo nangji sitamela Long Beach dutumsi kado kave mane hula pirthe mindar kang do gahot arong tin karbidoan atum phan sitamela tumsi lahai kado kave lun lam ke than ke pare abang phul hang pathek ke pathek arni badai pinisi mahang pathek cenglang tapi naso mahang pathek along sini tum ke pathek arni amat sini tum ada macam cipi ponji pemasi lah ni tum okreng angkang an cep hapen hirjir bang ke cep pati pada ponlo apen ke bang jia por hosta mini tum si sonsi matha ponlo la son la marjong Long Beach du la marjong amai hin pen kaprek karbia khe jutang phans tami hacha ke kan ini motor ke kurs tami lahai tami tum deng ponji pula hai matha pon si laso long kado kabe karbi tum samini tum laso Long Beach du Lamarjong amai aphan jakong johorang ni pidun ko pusi ni tum ni thelo Long Beach du Lamarjong amai mai phu ke ma lo pek pon Long Beach du Lamarjong amai phu ke ni tum mukut lekthi apen ni dun mai phu bangke unil be lapen nili bang la junbang bangke nili malon nili men prosanto inghi